od samuraja. Evo, druga sezona Čorče po Veštale se začenja in moram reči, da sem prav vesel za Čorčla, ker je napredoval, fant je napredoval od prve sezone, drugo sezono, v čem se to najbolj vidi. Vidi se potem, da je rad zvezda in zamuja mamicu mu razpaljuzim, tako da, lej, grem poklicati. Čorlo! Desi bi! Aj prid! Gremo, da ga suhi trening. Čorči, sploh ni prišel, a jaz vse bom popucal. Nekaj me rama boli. A kje si ti, no? Koliko je ura? My brother! Ne, izmej. You're my brother! You're my brother! No, you're my brother! Kje si ti, no? Kaj je dal nekaj na igrišču preganjaš? Smo rekli 5 do 9. Smo rekli, ja. Samo ura je 20 do 10. Dobro, lej sem spucal ti, da boš lahko po tleh valov, vem, da veš, da imaš rad te, da kaj bova? A mislim, no bova nekaj, ne? Bova. Naučil tem par novih stvari. Spet, a? Lanske si se naučil, a ne? Ja. A si ponavljal? Prav, oškiri me ful všeč un šotko, mama, kot tako let profesionalno tako naredim nekaj, res prav. Low kick. Prav board gledam v tistem, ja, res. No, zdaj pa ne boš delal low kick, boš delal high kick. High kick, haca! Sva? High kick, to je hiking, gremo v hribe. Hiking, yes. Hiking. 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 A to je ta, kje si je, ne, to je she's the queen. Sam je res kraljica, a? Ful ima dober telefon. Krona. Pa čak, darilo imam za tebe. Ej, ful enih valah narediš. Nisi vedela, ne? Kakšne pa? Naj ti pokažem. To dela tudi gluteus maximus, če stisneš. To dela vse. Imaš tega ta nizkega in dela. To je dobro, to delajo vsi sablači, veš, delajo te ovaj. Imaš to vse, imaš česte, zadnjoske, pa obrneš, pa imaš pa. To je noro, sem se kar v Švico, dosti bo, ne morem več. Pero, da si pripravljen? Lej, nisem, ampak hočem se. Vse bo naredila. Zdaj. Ajde, vem, da si doma treniral. Ja? Postavil se v gard, desna noga nazaj. Tako, levi gard imam jaz. Gard, ja, levo noga naprej. Ja? Ok. In zdaj boš iz tega položaja naredil drugi direkt. Drugi, ja? Ok, ko narediš drugi direkt, faza sluč. Ja? Pa na prvi stop. To, Bravo, ne? še enkrat tega. Bravo, še enkrat. Ok, kaj pa zdaj naredila? Izogibe, ja? Izogibe? To je Ja, to je ta. Zdaj, ko bo naredila drugi direkt, Ja? boš stopil zadnjo nogo do prve, pa stegnil prvi direkt. Ja, valjda, ja. Ok, drugi direkt, pum, pa zdaj stopaš za noge, pum. Brat, tako moraš stopati, veš. Tako, a? Temu se reče čoban, pa se očici. Čoban, pa greš malo dol, ne, tudi? Ja, pa malo. Pop muzika bo. Dosti je bilo. Ima zdaj na čisto. A zdaj še trener nekaj noč. Ja, veš da? Da imaš kombinacijo. Veš, da imam kombinacijo, lej, škira je, prvo je taka, da imaš, sem to mora biti že ta nesposobljen rahlo, ne? Mora ima slabo vijet nasprotnik, ne? Ker je izgine, ne? Izgine, rečeš, polej srna, on pogleda, ti izgine. In ja, in ga ni. Ta je prva. Ja, pa imaš druga je poleže. Poleže. Se sam spustiš, pa se kar uleš, pazi, no daj, pejte, kar greva. Ta je huda kombinacija, ne? Kaj pa to zdaj navaja? To pa ni vaja, stari, to je pa poza. To pa za po fajtu, te roke takle. BFF, veš. Kaj je to? Best Fighters Forever. Ti imaš tudi levi gard, ne? Levi gard. Mrav, sam edin neki fali, a veš to po treningu, da ne pravno, da bi neki sladkega čopno, ampak zdravga, a veš, a imaš kaj? Imam. Kaj imaš? Aj, ti pokažem. Daj. Kva? Stari. Zdrave palačinke od Betrija. Dobro mislim, palačinke, ona kar preleti takle, Ana. Ti nisi kraljica, ti si vila. Kaj so to? Kaj noter imaš narejeno maso, v bistvu maso boš naredil, ko boš dodal malo vode, šejkov in imaš okusne zdrave palačinke
A da je neki? Prav noter. In pojš... Proteini.si. Bravo, hvala lepa. Pa nima aspartama. To mi je ful pomembno. A ja, še imam jaz, čakaj, še jaz imam neki, čakaj, no, še jaz imam neki, le. Ko vem, da, veš, tam pač ne, imamo neke te želje, pa to resničujemo zadnje čase in jaz vem, da ti zdaj imaš fajt, ne. In pred fajtom pač si v karanteni, ne. Si v karanteni, ne. In pač ne smeš, jaz bi ti kaj tazga pričaral, ampak ne smeš, imam pa takoj najboljši substitut, samo malo počak. Neki ful zdravga. Pero polo stan! Vse veš, tvoja želja ni moj ukaz, da sem ti prinesel. Pa Ferrera!